Kemudian wajaa taqyiduhu fil hadithil awal, dan datang oleh dikaitkan anak pada hadis pertama tadi dikait bis salihi, kait dengan kata salih, wa qawlihi, dan pula katanya yad'u lahu ay bir rahmati wal maghfirah, fa inna du'aahu arja lil ijabati, kerana doa orang ini terlebih harap diperkenan oleh Allah. Wa asra'u qabulan min du'a'il ajnabi, doa anak cucu ini lebih cepat, lebih segera terima daripada doa orang ajnabi. Kan? Sedangkan kita sama-sama orang Islam tu duk berdoa pergi mari. Wali jami'il muslimin wal muslimat, kan? Dan minta ampun bagi kita, ibu bapa, guru-guru, sahabat andai, umumnya bagi semua muslimin muslimat. Maka doa kita anak cucu lebih diharap terima daripada doa ajnabi. Sebab dia kata yad'u lahu ay bir rahmati wal maghfirah. Doa dengan rahmat dan minta ampun. Walaupun ibu kita meninggal, semasa ia meninggal kita kecil tak tahu apa. Dia meninggal kita kecil, tapi sekarang kita tahu dah, maka kita ziarahi makamnya sampai kita berdoa lepas solat dan sebagainya. Ini masalah kata waladin salihin yad'u lahu.